Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmatlı musulman bir tuğandar. Bugünkü mına mayramыңızдар менен куттуктайм. Майрам деп эмнени айтмакчымын? Мына Zulhijja айынын 1-нчи күнүн жашап атабыз. Allah subhanahu wa taala жер бетине канча күн жараткан болсо, ошонун эң улугу кылып ушу Zulhijja айынын баштапкы 10 күнү эң улуу күндөр экен. Алымдарыбыз айтат, улуу түндөр бул Рамазан айынын акыркы 10 түнү бул улуу түндөр дейт. А улуу күндөр кандай? Улуу күндөр Zulhijja айынын баштапкы 10 күнү дешет. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de A'udhu billahi mineşşeytanirracim vel fecri ve layalin aşr. Men bamdat uvaktısına ant içemin. Men 10 түнгө ant içemin degen. Allah subhanahu wa taala kaysı 10 түнгө dese ağlımdarımız uşu Zulhijja ayının baştapkı 10 gününü Allah subhanahu wa taala ant içken deyip. Yemi pende adam balası bir nerseni ant içken bolsa özünün çındıkta ekenin, özünün hakikatin üstünde ekenin dalildeş üçün ant içen. Allah subhanahu wa taala ant içse oşo ant içken nersesinin ulug ekenin görsetüş üçün ant içen. Oşon üçün Allah subhanahu wa taala köbünçe u vakitin kımbat ekenine uşu fajr uvaktısına, bamdat uvaktısın, valayalin aşır dep 10 түнгө dep ant içip atkandığı bul 10 gündün öte ulug ekenine dalil kılınat. Alımlar aytat, bizge Kadir tün Laylatul Qadri hayrun min alfi shahr. Kadir tün bul sobu 1000 aydan da jakşırak dep Kur'anda açık ayat kelgen. Birok Kadir tündün kajerige oşo 365 gündün kajerine jaşırıp koygonu bul Allah Taalaga malum. Bardığımız hadislerge işaret kılıp Ramazan içinde, Ramazan'ın akırkı 10 tününü uqtabay, bardığımız musulmanlar izdeyibiz. Bilgisiz bolgon Kadir tünde oşonçoluk soğuk taap kalalı de bizdeyibiz. Birok Zulhijja ayının 9. günü, bul Arafat günü. Arafat günü Zulhijja ayı жаңырды ve Arafat günü belgülü. Bul belgülü nersege bardığımız oşonday dalalat kılalı, oşo günü dua kılalı de. Oşo jer yüzünde jaralgan gündördün en uluğu bul Arafat günü. Arafat günü tövbalar kabul bola turgan. Allah Taalaga bolgon arzular, Allah Taala'dan bolgon suranışlar, günöөлөрдүн geçirilişleri kabul bola turgan gün bul Arafat günü eken. Zulhijja ayının baştapkı 10 gününün bardığı uluu gündörde kirip atabız. Bul gündörde emne kılabız? Urmatlı bir tuğandar, bul gündörde tövba kılalı. Tövba degen bul ömürübüzdün vazifası, ömürübüzdün milleti, ömürübüz ötkön sayın, ömürübüzdün en negizgi maksatı bul tövba boluşu gerek. Uşul gündörü köp tövba kılalı, istiğfar kılıp Allah Taala'dan geçirim suraylı, Allah Taala'ga jalınıp jalbarıp dua kılalı, Allah Taala'ga jakındap sadaka bereli, adamdardın jüröktörüne sүйүнүч kirgizeli, bir tuğandarыбызга ziyarat kılalı, жаңжалдашып калган кишилерден кечирим сурайлы, бири-бирибизге чай берели. Урматтуу бир туугандар, анан зикир көп кылалы. Алла Тааланы мактап, Алла Тааланы даңтап, субханаллах, валхамдулиллах, Аллаху акбар деген сыяктуу эмне дуа биле турган болсо ошондой зикир кылалы. Анан Кур'ан окуганды билгендер, Кур'анды өзүнүн ушунун текстинен окуй алгандар көбүрөөк Кур'ан окуйлу. Алла Таалага ошентип жакындайт экенбиз. Бул күндөрү бири-бирибизге кечиримдүү бололу. Алла Таалам дуаларыбызды кабыл кылсын. Ушу күндөрдү бекер өткөрбөйбейли. Алла Тааланын белек кылган күндөр, пенделерим, силердин өмүрүңөрдү ушу күнгө алып келдим. Силерди өлтүрүп койгон жокмун. Кудайым ушундай мүмкүнчүлүктү берип атам. Ушу күндөрдү ибадат кылып алгыла деген күндөрдө турабыз. Алла Таалам ушу күндөргө жеткирсин. Анан дагы бир жер ушу күндөрү орозо тутуу эң сооптуу иштерден. Өзгөчө Arafat günü, acılarыбыз эми Arafat günü Arafat тоосуна чыгып алар өтө кыйналышат. Бирок ажыга барбай калгандар ушу күндөрү дайыма орозо туталып, Арафа күнү дагы орозолуу болуп Алла Тааладан дуа кылалы. Кудай Таалам кылган ибадаттардыбызды кабыл кылсын. Zulhijja айынын баштапкы 10 күнүн бизге кут кылсын. Кудайым дуаларыбызды кабыл кылып эки дүйнөнүн бактысын берсин.